ke BJP ubah sanbor Shulai ulakam balada ki patba ka jala ki start ki deban Punjab dan Buram ya ka kong Fenela El Nonglat banyak hun MP na ka BJP kenang bakan yakran ban pun urlong yakimat jingdawa ka jala habakran syakilat pathai khobor mentaka arphau hanyo tarik rempang arja arphau saw ubah sanbor ubala kershan ya ka kong Fenela ban yo tiken ulong balada ki patba ki jiet ya ki we ki kertong kamdon jing mentoi AA namar bakin bam soot biang sa sansnem kumbale UMP bementa uba Vincent H. Pala naka Kongres. Pila, Dr. Fadila ila ay statement siya pigi press, but for no doubt, lara Dr. Fadila hi job kum ka MP. Te berarti hangtay ka ng sorkar BJP kanya say. Ngiru niya lilang man yakran, gini ki issues ka bingju yakran nakapor Dr. Fadila ilara bun ki issues. Kibrang sa ating. Ilakan si press bagi media. Kadang ka golden opportunity, kakabuk share. Ya kipat kasih janji ada ki jet ke BJP. Kerang ba kini ki issues. Mo kini ki jingdawa ke belas lem ke belas akut. Tegemukan suk bahaya Dr. Fenela kam tambi dei long ko bi. Ban iradon be hapo Delhi temut lala ke ben rolong itaki ke boro. Tehlar bi pa degi we ko belai ku kongres sanslim leyu long MP kem yo jing mentua itu issues ke bagi pajba ke NGOs ke dawa ki sakut sanslim cipau senem te ladam pimpa hi de ke BJP pimpa di gue ki kadidi ki tur kin bam soot kumju isan sedem sekendong po parlimen kadau jet be ke BJP ini orang minister ang tai nora ada dut bagangam ya yang ini kipai kasih janji. So besides Fenela, only there are two more contestants, applicants only. Only one. Only two. Mauri and no.